sakit ito tulang ko, bakit? Day, anyat mapaspasamak kan kalakay. Jak samot, mailasat na ito yun. Ay, anyakit di mo't day tanga ibagbagamon lakay. Dan sana dagsan na sakit ka. Ay, mabit lang tagpulusa. Mapantag pa check up. Ang mga noon niya mo't tanday talakay. Sa ano yun? Apaya sa anon. Sayang ti kwarta. Ano oras ko, awan maramidan tayo. Ay, agsardan ka man si Kasimyaon. Di mo ipilit. Do'y baga ka sana yun. At akadila kong agas, Marilisa. Agas ti anya, Mari Trineng. Agas tinasakit at ultulang maray. Ay, nawaw. Asino ti masakit, Maray? Nila kay Mau. Hun nga rod maray. Agrekreklamo. Nasakit ka no titultulang na itay nakaring. Amangan mat no agtrangkaso laang, Maray. Uno saan, amangan no bannog na laang. Ay, day nga rod ti di mi amo maray. Ay, isa anak amang tad iti agas, Maray. Nasaysaya at no ipacheck up mulatan. Di namot nga rod kay at maray. No oras na, awan ka na ti maaramidan may. Anya? Awan tinaalak nga agas mo lakay. Ta saan ka nubot nga amo ni Marilisa? No anya ti agas tinasakit at ultulang. Ay mangan kalatan lakay. Tapno adda pamigsam. Sana ka mapisin. Kasano asaan ka mabisin? Kat saan ka mo't anamigat? Ay, awagan man ti anak ta. Apay ko ma. Kaya't ko ita makasarita. Ang mga nodyak may lasat na ito. Ay sus, di ka man nagsaw akas ta si Kasimyaw. Kaya't ko makasarita daan jayan bakla. Adala ko man napatag ay bilin ko. Kunak tumangamin ngagpa-doktor ta. Ay, saan ko nangarod? Sayang ti kwarta. Ano day piti pakatayak. Anyang around. Awan maramidan. Sa dino ti papa na, Mari Trineng. Mapanak iti ayan ti kaanak kak Marilisa. Papan ko ibaga nga awagan na ti kasinsinda. Tagawid na pay laeng. Saan ka di pa'y naimbagan ni Pari Simeon, Maray? Ay, saan pa'y nga ron, Maray? Day takit, day. Nasaysaya at no ipacheck up mo, Maray. Tapno makasigurado kayo. Kantap no masigaw, no anyaman day tarik-rik na. Ay, agpatangken nga ron, Maray. Di na kayat timapan. Ay, nawaw. Makaunget mo tunggal ibagakan ko na nga agpa-doktor kamay. Ay na, day tatirigat na no natangken ti ulo ti asawa. Natapay kit din ati madanagan. Ay, pudno launay, Maray. Madanaganak. Tano agsasaukot kaslamatayon. Ay, ada kasi ti Diyos, Maray. Ay, wun gaya, Maray. Ada prutas ditoy. Dumagas kanto inton madamdama at mga laka. Naimbagla ang apamigsa nila kay Mau. Hello, Anjay. Oy, imawag kayo mantanang. Ada ka di parikot? Mabalin ka di nga agawid ka pa ilaang anak ko. Anya? Apay, anyat na pasamak, nanang. Ni tatang yung amain. Naan ano ni tatang, nanang? Masakit ni tatang iyo, anak ko. Anya? No agsao, kaslamatayon. Madanag anak una yun, anak ko. Ay nawa, kasano nga rudan day ta? Agawid kayo man pa yan, ako. Kaya't da kayo kanumula ang amakasarita. Sakbay amapukaw dito'y lubong. Diyak pa'y sigurado, no kaano. Ngam, basta agawid kami, nanang. Iba kayo tamangan latta ni tatang kadagiti nasusustansya amakan. Wanan ako, agyaman aklaunay. Mala, agpakadak nga rudan. Ta isublik ti cellphone ti kasinsin mo.
Di mo liplipatan nga awagan ni Ading Mau, ha? Sino ti mawag? Bakit? Ni Nanang Lakay. Apay? Agawid ta kano ta masakit ni Tatang. Anya? Kasla matay kanumat no agsasao. Amo ni ading mo, ti maipapan iti dayto abanag. Saan pa'y Lakay? Awagak inton madamdama. Kaano nga ro ti panagawit tayo? Tagpakada ka ni boss. Inton Sabado tan Lakay. Agfailak mat itilib ko. Barang palubusan nak ti boss ko. Hello, Manang Angie. Oh, imawag hak takayat ko nga ibaga ang masakit kano ni Tatang. Kaano pa'y? Jak na sa ludsod. Ngam ko na ni Nanang, kat agawid ta kano, takayat data makasarita ni Tatang. Nagpa-check upan na ya. Day tati jak na sa ludsod. Ngam kasta unay tinanag ni Nanang itay imawag. Panagkunak kat nakaron tiyan anayan ni Tatang. Kaano nga rin nga gawit tayo? Inton Sabado, ading ko. Agawid tayo tamapan tayo matbisitain ni Tatang. Magan ka iti prutas Lakay, na imbagla pamigsam. Nangalaap iti prutas. Intad ni Marilisa. Anyat ko na di Anjay. Agawid da. Wen, iso amangan ka kano iti nasusustansya amakan Lakay. Jaka mau. Hanggang panagrik na. Kadya ko nagbayag. Iso nga road amangan ka, tapno saan ka ako mapsawt. Kastala talaga ati biyag. No oras mo, di oras mo. Kastala ka na ayon di bagbagam. Amok daytan, ngam tulungam kumamot at ibagim. Di ka agpatangken, adda ka si ti Diyos Lakay. Nung bilag man, tadyak malasatan. Dahito ya sakit ka. Kat matayak. Amumuti nang idulinak iti kwartata. Agraman dagit ti papelis ti dagatayaw. Ay agsardeng ka man si Kasimyaw. Tay dagatayaw iti abagatan. Isu ti kukuan ni Anjay. Kat kukuan mat ni Georgie. Jada jilaod. Ito'y balay. Pagbingayan dan to, Mangan ka kiday, sana kung kumpormi ti lawlawatum dita. Ayagyaman ak tanagawid kayo, Anjay, anak ko. Kasla di yumot kadwa ni Ading Mau. Ay, aglugan kano iti sumaruno a biyahe Nanang. Kumusta ni Tatang? Adda iti silid may, nakailad. Kumusta tirik Nana? Nasakit latak ano ti tultulang na. Kat, anya nga iti ko na ti doktor Nanang. Saan kami ang nagpa-check up anak ko? Anya? Apay ngay? Di namot kaya tagpa-check up. Anya? Kasano nga rod amamuan tayo no anya ti sakit na? No saan namat akayat tagpa-check up? ang yaman na tanagawid kayo, Anjay. Nan ano kayo ay Tatang? Andan sa nadagsa na sakit ko. Kat apay ngay, adi kay pay agpa-check up. Saanan, no oras ko, di oras ko. Ay, anda na patag ngay bagakan ka. Ang mga numalipatan ni Nanang iyo. Ni Tatang mat. Tidagay niya bagatan, isu titawid mo. Ni ading mo, tidagay jilaod. Anya? Da kayat, naday tadagat ipagapaan nyo no awanak ton. So ibalay, pagbingayan yaw. Advance kay launay mat Tatang. Mapantay kiti agpa-check up. Tapno maamuan tayo no anya day tarik-rik na inyo. Saanan, matayak tumot lang. Di bye-bye ni Nanang yun Da kayo ti makamo no awanak ton.
Anong aldawan ang masakit ni tatang, nanang? No sa anak nga agbidaw, 5 nga aldaw na itanan ako. Ang mga nabannog na laang. Ay, jak man amo, nga madanagan akadagiti ibagbagana. Takas lagpakpakada mo ton. Ay na, masapol ang may pa-check up daytan. Tapno makasigurado tayo. Ada ka asi ti Diyos. Kasarita yun tuman kay di anak ko. Alukuyin nyo kan manang mo. Tano siya, di nakipang tangag. Ay, nagrigat kami ti agsao. No santay pa'y asigurado no anya day tarik-rik naan na. Ay, George, ako. Siga ka di daytan. aw-awagan na ka ni tatang mo. Mapan ka iti ayan na. Amangan no napatag ti bagana. Kumusta kan tatang? Siga ka di, George. Wen, sakto ito eh. Apay nga minadikag pa-check up. Bayamon ta check up. Umasidag ka ta day bagak. Day tuyan jay kunada maudi abilin. Ay, ni tatang met. Tay daga tay jilaod tawid mo. Kuko ni manang mo. Yaday ta bagatan. Tay balay. Paguduan nyo lata. Kundi yung baybayan ni nanang yun, anak ton. Nalawag. Ay na, ingkay gidag pa-check up. Sana nakasapulan. Amo ka na dagsan ti sakit ko. Kasano nga ro damaamuan ngay? Sumat ti marikrik na. Nasaysayat na pa-check up kayo tatang. At least, makasigurado tayo. Naimbag abigat mo, Georgie. Oh, kastamat manang. Kasla na unag ti pampanunutam Awan ka ni timadlaw mo ko ni tatang. Anya ko mangay. Amang ano na bandog laang. Isu ako na sakit ti tulto lang na. Ay nawaw. Kasanumat anay bagang tikas na ading ko. Kitam makatakdiran makapagnapayen. Ayun ngagpaiso. Nakailan mat edisimbang pet kami idikalman. Ay na, makapadanag mo tikas na aramida ni tatang. Mabit man lang takasaritak man. Makatakdar kan makapagnapat gaya man. Pilitan man ang agpa-check up. Tapno sigurado. Mayat samot ang tirik na ni tatang, Angie. Kita, adan ijerwar. Kastamot lang tinadlaw ni bakla itay lakay. Barang saan naunag ti sakit na Tijak nga min kayat ka ni tatang kat agpatangken. Imbis nga agpa-check up, saan mo't? Ta ipagarup na mo't ahusto ti amuna. Di mo na tanong tan. Ibagam itinasayat kan ko tapno saan ang maupay. Wala kay, di ka madanagan ta kasaritak anasayaat. Saan anasayat ti kastangar aramidan na. Pagdanagan na lang ti kabalay na no kasta. Wana? Kasta unay ti danag ni nanang idi mawag kanya. Oh, mayat samat ng tirik nam tatang. Ay, un nga raw danakaw. Mayamot tayo ni tayo nariigap. Ket, nagyaman kayo kadi iti na marso tatang? Ay, una. Ay, pinagda, nagyupiman ni nanang. Na, apay kaya yung sa mo ang mataya ka. Ay, sana kasta ti kayat ko asawan tatang. Ti kanyak laeng ket di kay agpatangken. No ibagada nga agpa-check up kayo tapno makasigurado tayo. Ken tapno saan nyo apagdanagan dagiti kabalayo. Ha? Kasta unay ti danag mi iti imawag ni nanang tatang. Ken uray ni nanang madlaw a madandanagan metten kada kayo. Di kay ka di maasyan ken kuana. Iti kasjay nga edad na pagdandanagan yo pay laeng. Gusto, ti ko na ni manang, tatang. So, siyak tida kayo, agpa-check up kayo. Amangan nga mino iti kadadanag ni nanang, iti kasta a sitwasyon nyo. Ket makaala iti sakit na. Rumor kami pa, bakit? Nay, sa dino ti papanan niyo, lakay. Income agpa-check up. Ay nawaw, kunak man numayatin tirik nam ako nam.
Ustaw ti ko na dagitan nakta. Ingkam latag patsik tapno sigurado. Nagrubot sa matan ti biyahe, lakay. Usaran mi tilugan daan, Jay. Malangaraw, agrubot kayo, tapno makasubli kayo adagaws. Umayak man, Mari Trineng. Ay, umay ka, Maray. Kumusta kay nila kay mo, Maray? Nakitak mat anakatakder iti arubayan yu itay agsapa. Ay, wan. Naimbag kanumutin, Maray. Mayat kanumutin tirik na. Ay, kat nasaya at ano kasta, Maray? Wan nga rod, Maray. Ay, pagyamanan iti Diyos. Mayaten tirik na nila kay maukam. Kaslasaan kamat anaragsak, Maray. Ay, naragsakak, Maray. Diyan lang nagustuhan kinaramid na. Kasta unay tidanag mi akapamilya na. Anya ngay ti ko nadagiti anak yo, Maray. Binagbagaan da ni tatangda, Maray. Naimbaglaangan atay manugot nga agpa-check up. Ay, uwan Maray. Nasaysaya at lata no makasigurado kayo. At dati mako na a peace of mind. Kumusta ti check up mo, si Mion Lakay? Awa makano sakit ko bakit? Normal mo ti resulta ng iti laboratory. Nabannog lakano, iso ka sa pulak tagina na. Makitam dayta. Kagura naksamay. Una, takas taunay tidanag kuken ka. Agpatangken ka pa'y. Di mo kaya tagpa-check up. Pasensya ka na, pinagdanag ka. Uray dagiti ubeng. Madlaw amadanagan da. Iso ang nagawid da adagaws idi mawaga. Tiyam mo ka kay sumuti pa katayakaon. Iso nga imbilin ko amin na. Inton maminsan, di ka nga min agpatangken. No kunada nga agpa-check up. Tapno awan ti parikaw. Kentapno saan kami mo't amadanagan. Uwan bakit? Suray. Ada ti rikrik naem, denggem ti ibagati kapamilyam. Di ka agpatangken, tapara metlaang dayta iti pagimbagam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Maridora, pilpilitan ni Carmen nila kay na alumasin. Lumasin da kanon iti pagnaudan. Aya, nangamuamot iti dayta, Mari Perla. Nangag ko apagsarsaritaan da idirabi eh. Apay kano, katkasla na anos mo't dagiti katugangan ni Carmen. Amo pa'y iti dayta, Carmen ah. Saan na siguro akaalaan ti katugangan na. Iso ang kayat na ti lumasin. Ay nawa. Ay na, madlaw Dora. Kitaam tilanga na kat madlaw asuplada. Pagakaranda kano ngay. Dayta tijak amo maray. Ang ibagaktukan ka, no addamanan ti masagap ko. Ay kaasimat nga rod ni Oliver no kasta. Isupay man na napaggastusan da. Pasensya kayo, nanang. Talaga lang akayat ko ti lumasin. Nakababain mat ngamin no papakpakan kami nga agasawa kada kayo. Sa maysa, ado tayon dito'y balayo. Maawatan ka, Carmine. Sana bale, tagsapol kami iti asidaga pagakaran mi. Iti kasta, nalakalaang abisitaan kayo, nanang. Agyaman naklaunay, anak ko. Maragsakan naklaunay, takasta ti kapanunutam. Mabainak nga minan, nanang. Di ako mapanunutan akagura kayo. Wen, maawatan ka mo't. Nasa isaya at matlaang ti kasta. Sursuruan nyo ti tumakder iti bukod yaw. Tasaan akanayaw kat adda kami anagan nakyaw. Agyaman naklaunay, nanang.
Agyaman nak, tamaawatan da. Bakit? Kumusta ti pa nagsari tayo kanina nang? Nasaya at madlakay. Impakaawat ko no apay akayat ko alumasin ta. Nasayat nga rod bakit? Sana balay, adamot ni ading ko, akadwa ni nanang diti balay. Day tapay nga ron ti may sa amakagapo no apay akayat ko alumasin talakay. Ado tayo launin. Ala, kasaritak tuman ni Insan Mabel. No kayat na nga caretaker ta iti balay da. Isupay lang ti pagkakaranta, bakit? Ay tapno as-asidag ta kadanana. Day tamat lati ko nakait. Nalakan to ti pumasyar, wano bumisita kada kada. Sikamad ti masalaw ko dito dalan, Oliver. Sa dino ti papanam. Agpasintro akman manang perla. Ayun gayam, pudno ka di alumasin kayon. Ne, sino ti nakadamagan nyo iti dayta? Nangagmilaang. Uwi na, lumasin kami. Isumot ti kayat ni bakit ko. Ay nawaw, apay ngamin ani Carmen ti masursurot. Apay adi mo kontraan. Husto ti kayat ni bakit ko, manang. Nasaysaya at no lumasin kami. Ado kami ijayan ni nanang. Ay na Oliver, agpanunot kan. Amangan no saan laang ngamin akaalaan ni bakit mo ni nanang mo. Iso nga agganat launay alumasin kayo. Anya? Kas makita, kasla saan damot ngamin close kin ni nanang mo. Agsarsarita dam. Da kayo kit di met. Negatibo adagos ti panunot yaw. Good, pagkakaran nyo ngay nga road. Caretaker kami iti balay ti kasinsin ko. Amuko no sa dino ti pagkakaran da Carmen kan Oliver Maridora. Sa dino, Mare Perla. Ag-caretaker da kano iti balay da kasinsin na mare. Anya? Oh, makitam day ta mare. Di damat gayam kabailan ti agpatakder iti bukod da abalay. Ngam nay, nagkarik da kano mat alumasin. Oo na yan, tikasta. Day ta tirigat na, no ti maasawam, katay tao adi na amo amakibagay kadagiti dadakkel mo. Ay, pudno launay day ta, Mare Perla. Imbagkan ka takaalam ti katugangam. Una, agbayag kami kadi dito'y balay da katugangak, no jakmet amo ti makibagay kadakwada, Maridora. Mabalintan samat tan ti umakar, Oliver Lakay. Naskan ngagdalos tayo pa nga umuna bakit? Manong amin na bulan nga wan nagnanad iti balay da kasinsin Mabel. Sige, agdalos tapay nga rin inton bigat. Tumulong ka numod da nanang. Kat nasaya at matano kas talakay. Malpas adagos no kwa. Amo mo ni nanang, pag-aayat na ti tumulong. Diyak kumapalubusan ng ipilit na. Gagangay na alakay. Nagasat kakit di kasta ni nanang mo. Nalaka ti makibagay ken kwa na. Nasingpet nga ni nanang. Banag apagyamanak unay. Iti mano atawan ta panagnaed dito'y balayo. Kat nariknak ti panangasikaso ni nanang mo kanya. Gapo ka ni nanang mo. Nariknak ti panagayat ti maysa nga ina. Nanang, ibagayo no kaya't yung tagawid. Itulod kayo. Madamdaman to, Oliver. Ay na, maikaw aklakit day, noawan kay amakit kita kay jay balay. Adamod na iti kakabsat ko. Sa bali lata, ano kumpleto kayo anak ko. Nasaya ti kastoy nanang. Overcrowded tayo ni Jay. Di kag danag. Asi daglang mo tinagakaran may. Mabalin kay apo masyar no awan aramidan nyo. Wan mo't kit di Agmerienda tayo pa'y nanan. Ay nawaw, sa anak pa'y mo't amabisin, Carmen. Uray saan kay amabisin, agmerienda kay latta nanan. Mayat gayam ti balay nagakaran nyo, Carmen. Walmat nga min bakla. Ay
Anyat ko na ni katugangam, idilimasin kayo. Di na kaya't ididamo. Ngam napilitan mo't lang Ta syempre, pinilit ko. Nakababain mo't ngaminan ta overcrowded kami ni Jayanda. Ay, Uray na anos ti katugangam. Adalat tamo tay kunada bain. Pudno launay bakla. Itikas dyan nga edad ti katuganga kat naasikaso launay. Sika pa yan ate agbain kan kuana. Atan sabat ni Carmen di tabalay ni katuganga mamari perla. Wan, imakardan, idi pa'y Sabado. Impapati damat gayam. Siyempre, agganat mo't ni Carmen. Di na siguro maanusan ti katugangan na. Ay napanagrup-rupa na pailaang mo't kat amumo no anya klase ti tao day ya Carmen. Iti panagkunakit na anos mat ni Purina a katugangan na. Wan, naanos ni Nana Purina. Ngam, ni Carmen amanugang na ti ayan ti parikot, mare. Uray di na mo't aklunan. Kat madlaw adi na ngamin amo ti makibagay iti katugangan na. Kaya't asawanday ta. Iso ti number 1 ang makagapaw no apay akayat na ti lumasen, mare. Ay, naalam, Maridora. Ay, ti samad gayam ko ti pagsasaritaan niya. Manang Dora, manang Perla. Ay, wag, ni Carmen agayem mo, bakla. Kasano, agganat alumasen, kadi na amo ti makibagay kan katubangan na. Oy, sana po dudaytaan niya. Kaya't lang ni Manang Carmen ti lumasin. Tapno masursuro dati tumakter iti bukod da kani Manong Oliver. Rason na lang ang data, bakla. Patpadyam mo. Oh, imay ka mat, Nexie. Anya ti masapul mo? Hay na. Mom? Ti anya? Hay, si katitapig naman ng Dora kan Manang Perla italimabasak iti paraangan da. Apay ka no? Hoy! Aggaganat ka kano alumasin, tadi mo kano amo ti makibagay kani katogs mo. Anya? Amo mampay kani Manang Perla? No makapagsaumat dayta, kaslam am moda? Ay, kasta talaga day ta akalugaran mi. Maditi tabas ti dila na. Naimbag tamaanusan ni katugangan na tikas di nga ramid na. Anyat kayat mo asawan, Nexie? Ay na, nabayag anakin na edda iti dadakkel nila kay na. Anya? Wala. Ang pati ko na nangagtrabaho tapno makatulong kada katogs na. Adumot ati pa kays istoryan day di ata umanang. Maasara. Kumusta ngay tibiyan? Oh, si kamat gaya manang Perla. Apay ang kasta tiisem mo. Apay, talaga kadi-adi mo kaalaan ni katubangam, iso alimasin kayo. Asino mo tinakadamagam iti dayta mana? Madlaw mo. Siguro, di mo nga amo ti makibagay kan katubangam, iso nga impapatin ti lumasin na niya. Pangaasim di nakbisitan. Masaksaktan ka kade. Masaksaktan ka, tapod no ti bagbaga. Ay nawaw. Nasaya at kami kani katuganga. Kinapudno na, umay matpiman pumasyar dito'y balay no sana busy. Limasin kami lang kani Oliver, gapot na overcrowded kami ni iti Ayanda. Sa maysa, kaya't kumatlaang at tumakder kami iti bukod mi. Asino kumamit ti lumasin no kaalam lakit diti katugangam? Kastoy nga min, Manang Perla. Uray nasayat dagiti katuganga kanyak, adalat tamat makuna abain. Saan akas kadagiti daduma dita? Mano atawanan nga makipagnana dalat ta kadagiti dadakkel ti lakayda. Oh, kasla di ka matan makaisem, Mari Perla. Hay, masurunak launay iti daydi a Carmen Maridora. Oh, apay ka di? Maditi tabas ti dila na. Anya timbaga na kan kaya. Saan naman ket di nga indiretso? Ngam amuklatan asyak ti patamaan na, mare. Isyon samot kan kwa na.
Nga aging gaita, kat iti ayan da katugangak ti pagnanaudan me. Kasanumat anaamuan na ti may papan iti dayta, Mare? Ha? Jak nga rod mo, Mare. Sinong batam kumamat, Mare? Imbagam kuma nga ammom ti makibagay. Iso nga aging gaita, kat iti ayan ti katugangam ti pagnanaudan niyo. Aywan nga, paiso. Apay ajak na panunot dayta. Kasta, ti panagsasaon ni Manang Perlakan ka, Manang Carmen? Wan, yak man amo ken kwa na bakla. Ay, ibakbakit na nga, ti kasi nga ugali na. No sa anak lang nga makapagtapal ay na. Si kaki din ti kaskasta na, kat agpada kayo mat ana ikamang la dito'y lugar mi. Dayta nga rod bakla. Kan awan mo mo kabasol ko kan kwa na. Talaga anala nga agaramid da dya iti issue. Di kalatan agpaapekto kan kwa na. Umapal lang day jay. Anya kumangay ti apalan na. Umapal nakabailan nyo ti lumasin. Isuda nga makipagnana at dalata iti dadakli na kay na. Kasanubat nga min. Imbis nga agsapol iti trabaho na. Saan? Taday tagmarmaritis to pobraan na. Among kadila kay? Kinasarsarita nakti ka aruba na nang itay alimabas. Asino akaaruba da nanang, tidakda ka matambakay. Ni Manang Perla, Ano kasta close kayon? Aggayam kayon? Saan lakay? Ah. Kinapudno na. Diyak maguston ti panagsasauna. Apay nga? Isu kano akayat ko alumasin ta. Tadyak kano amo ti makibagay iti katugangak. Anya? No amo na lang, no kasano kami ka-close ka ni nanang mo lakay. Ay, irugi naman ang ti ugali na. Di pala nagnakam idi tinibab da tingiwat na. No kasta. Sigud gaya man nakas ti aramid na. Wen, kas dyan na dahi ta kaaruba bakit? Nalay nga garamid iti isyo. Uray di na amo ti hustong istorya. Nabayag ka naman na makipagnanaad dala ang iti ayanda katugangan na lakay. Isuti ko na ni bakla kanya. Wen, gusto timbaga ni bakla. Adumat ti isyo na anday tama ng perla. Uray dagiti katugangan na, kat maumumad ang kuana. Kasano? Saan mo't ngamin makarikrik na? Di pa trabaho. Awan samot ni Manang Perla, di tabalay da nanang. Jak sigurado, ngam nakita ka na sa parin mo iti agsapa. Adda ka di masapol mo kun kwa na anak ko. Kwa, kaya't ko kumakasarita nanang. Ay nawaw, may papanitian niya anak ko. Nagado nga issue iti biyag na. Agraman ni Carmen, iraman lang. Imarmaritis na alimasin kami kanao. Gaputasan nga mo ni Carmen, ti makibagay kada kayo akatugs na. Nasaya at kami matkin ni Carmen, Oliver anak ko. Ay, dahi ta nga rod nanang. Agpakalaing manin dahi ta karuba. Agar aramid manin iti isyo. Mala, bayam, kasaritak to, day taaperla. Ni, si Kamad Gayam, Nana Purina, anya ti masapol mo. At dala na pataga kayat ko nga ibagakan ka, Perla. Anya day tanana. Agsardeng ka nga aramid iti isyo, may papan iti manugang ka. Nalawag ka day, Ni, asino ang manugang yun, nana? Agin di amo kapailaang. Tikunam ka day, katjak amo adadadaalam ni Carmen, si Kaperla. Ay, kwa, nana. Agpampanunot ka kadipay, Tapno ibagakan ka. Limbasin da Carmen kan Oliver iti pagyanan. Saan agapo tadidaan mo ti makibagay. Kaya't dalaeng ti tumakder iti bukod da. Di ka agar aramid iti isyo, no di mo amo ti husto nga istorya. Kan sardengamon ni Carmen, tano saan? Talaga asya ti makalaban mo. Ay, nawaw! Saan ngamin
anasaya at nga ikam iti dakas akay papanan dagiti makitkitam. Tayo kunada nga rod,